Moram priznati da sam govorio na dosta skupova, ali danas sam ganut i uzbuđen ovdje, osobito gledajući ovaj film, pa ako mi je još na obrazu koja suza, oprostite. Evo ovaj veličanstveni skup jedinstva, sloge naše Slavonije, naše Baranje, govori o tome da je došao čas da već jedanput Slavonija i Baranja uzme stvar u svoje ruke i prestane biti ovca za šišanje centralizirane vlasti u Zagrebu. No samo prije dan, dva, bili su svi sveti, dušni dan, dan mrtvih, išli smo na naša groblja, bio sam u Brodu Slavonskom, kažem Slavonskom, jer 1000 naših bojovnika ostalo tamo na našem groblju, bojovnika Slavonije i Posavine, i onda se čovjek pita, kada šeta tim grobljem, zbog čega su oni ostavili živote? Ili zato da njihovi očevi, njihove majke danas od mirovine ne mogu kupiti kruh i mlijeko u ovoj Slavoniji? Ili zbog toga da Slavonija ostane posljednja po gospodarskom razvoju i razvijenosti ove države? Ili zato da nam sela izumiru i odumiru, da je seljak postao socijalna kategorija? Je li to bio razlog što su išli u boj? Išli su u boj po cijeloj Hrvatskoj, ne samo po svojoj Slavoniji. Svaki pedalj ove domovine bio je naše dvorište, naše slavonsko i hrvatsko dvorište. A šta smo dobili? Čovjek mora u takvim trenucima, kao prije dan, dva, kada sam obišao, mora o tome razmišljati. I sad da vam kažem, prije 2 godine pojavio se ovaj naš HDSSB, da kažem Glavaševa udruga, sa ponosom to kažem, i argumentirano i uporno je objašnjavala o čemu se radi, o neravnopravnosti razvoja i neravnomjernosti razvoja Republike Hrvatske. I napokon su ti argumenti došli do onih koji su 15 godina radili sasvim suprotno, a sada se kunu i busaju, čak i u svojoj predizbornoj kampanji uzimaju naš program kompletno od riječi do riječi, pa i ona tehnomenadžerska elita i njihovo vodstvo koje je tvrdilo da smo mi agresori u Bosni i Hercegovini, mi Hrvati agresori u Bosni, i oni su uzeli naš program. I ovi što koriste apaurin da zaštite svoj san, i oni su uzeli naš program. I oni, da kažem, ona puransko-časovničarska stranka, i ona se kune sada u regionalizam. I oni crveni koji nikada neće promijeniti svoju ćut, možda samo dlaku. Gospodo, Slavonci i Baranjci, ne dajte se navući i prevariti. Poslušajmo dobro onaj naš DVD koji je naš, da kažem, utemeljitelj ovako poslao u svojim teškim trenucima, u kojem je rekao: šutimo foteljaše već jedanput žestoko u njihovu stražnicu i otjerajmo ih već jedanput iz Slavonije, a dajmo Slavoncima da upravljaju svojom Slavonijom, da zastupaju svoju Slavoniju u Saboru. Inati se Slavonijo naša i glasuj za našega glavaša. Hvala lijepo. Nas je u ovom trenutku 25.000 i džaba im je bilo kad su komoru u Branimiru Glavašu zatvarali. Morali su znati da će im to biti jalov posao, jer oni koji zatvaraju bit će sami zatvoreni. Nas je 25.000 i dobro smo raspoređeni po cijeloj Slavoniji i Baranji. Nema više jedinice lokalne uprave gdje nema HDSSB-a. Nekad su nam dvorane zatvarali, a mi sada punimo dvorane, jer kuca nam srce za Slavoniju i Baranju i ljudi to dobro osjećaju. Dobro osjećaju, jer konačno je došlo vrijeme da Slavonac i Baranjac kaže kuda ide, šta želi i ko će mu pomoći u tomu. A u tome mu može pomoći HDSSB. I jasno, kada znamo da nas je 20% živi u Slavoniji i Baranji, onda tražimo 20% sredstava za Slavoniju i Baranju, a ne mrvice kao što je to bilo do sada. I onda kažu,
Vi ste u sukobu sa vladom. Gospodo, ako je borba za projekte i novce za Slavoniju i Baranju i njihovu realizaciju, onda je to sukob sa vladom. Ali mi ćemo biti u sukobu, kako oni kažu, dok ne realiziramo naše projekte, a to neće još dugo trajati. Jer poslije 25. ništa neće biti više isto kao što je bilo. A zašto? Zato što smo i neki dan vidjeli partije kako se slože, na primjer u Osječko-baranjske županije. Vidjeli ste kako se složi HSP i SDSS, kako se složi HDZ i SDP, ali svima je džaba. HDSSB je taj koji će upravljati u idućem vremenu Osječko-baranjskoj županiji i realizirati one projekte koje smo zacrtali kroz naše sekcije. I zato hvala svakome ko je radio u sekcijama, svakome ko je predlagao projekte, jer projekata imamo dosta. I vidljivo je zašto nam možda nekad vlada ne odgovara i resorni ministri. Pa zato što im šaljemo više projekata nego što oni mogu čitati. To je razlog zašto je takav odnos hrvatske vlade. Ali da bi se iduća vlada formirala, morat će prvo pročitati predloge i projekte za Slavoniju i Baranju, onda će se tek formirati iduća hrvatska vlada. To znači, nema formiranja iduće hrvatske vlade bez ruku Slavonaca i Baranjaca, dragi prijatelji. I zato radimo, gradimo i stvarajmo. Neka oni ruše i u tome neće uspjeti. A HDSSB ide dalje i da nas stvaramo zajednicu. Pokažimo im snagu, pokažimo u kojem pravcu će ići Slavonija i Baranja, jer imamo najjaču udrugu u državi, udrugu koja je interesna, a interes je borba za Slavoniju i Baranju i radnika i seljaka i svakoga ko živi na ovim prostorima, bilo da je student, učitelj, svima moramo povećati standard i to je ono što ćemo učiniti u iduće 4 godine. A jasno, poručit ću im i odavle, ako i niste htjeli ulagati u Osječko-baranjsku županiju, džaba vam je, mi smo po bruto društvenom proizvodu u ovom trenutku 11. A šta bi tak bilo da ste ulagali? Iako ste imali prigodu, makar ulagati u Brodsku županiju, Vukovarsku ili Virovitičku, gdje ste navodno na vlasti, ali niste ni to učinili, jer su te županije u kritičnoj situaciji. I zato mijenjajmo, radimo i stvarajmo. Gledajmo ko je pošten, ko je nepošten. Odvajmo te poštene od nepoštenih. Čestite od onih koji nisu. One koji su se dokazali od onih koji nisu. I napravit ćemo dobro Slavoniji i Baranji. Ali jasno,